Anar malak niam kan adiala content barwani lingwa sama kan online TV channel en walle shanga jandang rawi kel ka pai baro ron kina dang rawi jandang rawi de bakel bana roach ka jodana chalat gwas lokre which ka juba gwan me cha deputy army chief cha janang gwalok kel ke dr machar bu kon jome ban jelin kel bol chu palping kelin tin kon der lingwa sama ani chana yetok anar malak niam we kaya Shirman Shelling was a more and walle. Shan and Dang Road Kel Pibaro, Ronkin Dang Road and Dang Road Bakel, Ban report me Banja Link, look at Dan A. Charlotte, Kashanga and Dang Road, Kapibaro, Ronkin and Dang Road and Dang Road Bakel. Was a cha deputy army chief, Kakuma Spilayo, Chajanang, Gualok, Kika court, Guad Michelle at Nojan Jenny, charge torture, K charge Chang and Jack. Banajo me Banja Link Kel Kadobadan Tokaja. Senior military officer, Lieutenant General Gabriel Doblam, Ramkel Kukume Spele Ayu. Guade Chawere Lokten Katikaja. The Georgian Wichelado Jenny Charge Chang Kashang Muchro the Lut, Retigen. Shang Muchro the Lut, Shang Mujak. Jenny Cha tortured. Ramacha torture, Ram Mucha Cheng, Kashang me, Jagalong Lo Shang Manakana Jetten. Nayan torture, Miss Nakaji, Anaka Bejalunki Nakaji Jack. The Jim Mure do, tongue they make a border me, but Chadin error. Kakujamo Kerry Portling Corme, very important error the pulping a young Dukaja. General Gabriel Doblam kill Lieutenant General Gabriel Doblam Ram kill Medid a senior military officer Kakuma Spelayo Ping Dr. Yamacha Guad and China and Gualokten you know Kenya Magna Gen Jen a queer Ki Quera Roda Kaso Sudan K. Docolario on a Kum Espelayo, a general deputy chief of defense forces. Kakum Espelayo military leadership. Michaje Jago Chung Namnado. Kajan Shanga Jandangro, Kapaibaro, Ronkin Dangro Jandang Red Bakel, Jelado Jen Shaje Shang a Jack, Retigen. A Janichi Chuch Kahash treatment. Kakorga me charge yen. Gabriel Doblam Rachelat Lieutenant General Gabriel Doblam Cheradone Jenny Yan Kaja Kapai Diokron Kin Dangro and Dangro the ditch. Jenny Kakorga me charge yen. A Jenny charge an uncle military prison. Tejendin Maladina Yankatan, a Jen charge an uncle. Mishanango Janicha Jako te ka difficult condition Guada Nana charge Latin Jane Guan Bay Bejalong Ke testament the Menchalat Jane charge Yanka Quadni Chachuka Yanka Quadni Jane Quanta to Tencha Yen Chuka Janetakan Kapai Chugnika Quantity Janapai Kelio Taka difficult condition Guan Misha Yanten Shokaka Quane to dit Tenekanten Kapai A Janakan Quanta to Tikaneke 3 kilogram Tiak Dien Kachaka Geka Patlock Chaka Gek Kabul Lo Chaka Gek along General drop Teladone Janicha take a pet dang barrow rate gen. Guada Chayentin Jena underground Chayen Pin me Pingmon. A gentle underground prison cell which out Tolton. Jenijan Guadan Chatolton lo charted pin. Jenijan Changamo.
ka pes dang baro dia ka chuka ka kwani te tiak dien 3 kilogram tiak dien 3 kilogram ka chaga ka patlo tel gwader weten ka dera ro ko barne reti jen so pes dang baro te tere ti jen ka chala underground cell cha to pin duel mi cha to pin mi chela do na gwada na chaje yenten jene gwa mi je kalong a jene bej pointu ka jino mi dubo chete ka jen gwada nder te tenwen de kon jigono take physical pain ka joran chila kan emotional suffering teacher jigre te jen la toje pin gwan metal core ka kan ped dial kon take detention gwadan cha yenten pes dang ba rodial jen toje pin jen gwada cha yenten bo jen tele kon mi la chama tele kon tele no ina food tele kon mu gwa mi cham de ko la no kon mu de rong cham no kon mu tot jen bo jen cha peno der we dol wal chet kam dong de moy ka wal ko jen te ka high blood pressure te ka diriam de keriam de chedit chela do ne jen kantin ko ne cha cheng ne jek jen cha chona cha bat basic right cha ka wi ka ja jen cha chona cha violate ko kantin kontin la basic right o jen tiga shongo badira derina chen jirama bana tiga shongo chai de tawra jami chen jiram bana tiga shongo de jinang dol wal mi te kare mu to ko je ti diala ti e jene telemi chalat a jene nene a jene cha be point jek kacha psychological suffering cha jek bone a jene ngede chi stable che ngede che gwa scale ko ngai kon diala of course mi chai lat gwam chol lot ti la chare la gujino shiliu la gujino shitik Lieutenant General Gabriel Doblam chela de nono jeni chasefa both physical kana psychological along ya de chete gwada mo ka point babbeje ko jin mi charge lat cash condition gwada dan cha yente la jigi bejelong chite du cha gwaya General Dob also chela do nene men chala jene cha kwa ka cha nan gwada cha yenten cha kwa ka cha nan kwa ka te ko ne jel ka ja ka jawo chalat gwasu mi chala do ne jen security officers cha kwa ka cha nan jen tarbiel ka dangro military vehicle cha nan kan jen cha mai ka bo cha nan mai dangro ke do ko larno me bi mai tungwan jen cha nan PKM machine gun kana AK47 rifles cha nan gwade dane waje captain nyok chala do ne jani cha telephone cha nan cha pistol cha janang cha military equipment cha nan cha le personal item but la kwakke ke document kan to ko kente la nyinka jani cha nan ndia cha ko confiscated ke cha nan ndia la kan cha jor jani tan kwangti ti cha nan ka military quarter jani tan nat ka military intelligence so ti ka di chalat teacher lane de content ka court ne den content la jilok eno siang ya sing ni je siang mo be che siang mo gwa chine den content la jilok gwa da rajitin ko tik ni je condition mo be before kan kon we kam mi kan mene ngai kon ne siang gwan taru te ja ko deri breeze la goro no be tik de be jabat dong deri liu and the psych condition they are no tell me challenge care ba emotional damage bekena lat jenta dana chalet Gabriel Doblam so na me ngai kono longwante adam jadar lat chalati ke reality ka to quick konte ko ken be to de kana lato ko condition ngai kon ka dio la ko ripon wala kon ka ling ka ta dana changa na re tijen so right now mo cha talk micharaja cha talk chetindi Allah ya complete genetin kon la judge kinetin kon tilat ka look no sha look cha ja kap jok kane ba jo look no ka chang dot yen
an chang lo dian mom cha yutino ba General Gabriel Doblam ba nyok mo waje ti nyok again ki ba ura je nyok again ngai kone tembe ba ten kone ten wan mo ka tebe jelong be kelong ne ti kone telan wore na yen re ti jen ka tebe ba me chang chan la do ne kone ko ken tin be kan kalat bu ka be jelong ci kon diala nen te diala pay lat gwata me Gabriel Doblam ke ne wallu ko medan ide belat ke de kan kalat niamnat ke jodien ane tin kon tilla prosecution team ke bono mone ko bon mo gor kan lungo cham dan le rodo shade ngach so right now ko to cha ka palra chika jo cha ka cha ka lim den condition dan na mente gado kon tiketen kwan na menen gwasa mene muku kon ben ka personal analysis gweje danen gweje ngwana reti gente ko de baj lat katin lot of things to mo she jan she tinjalat gwas me there easy things right timpai konkeling te ko baj lat kareti jen te dong shablan man gwat ya jor ko to chi ko to ne te nyam te kon de chayen ne te nyam te chayen reti jen men yan tam te tana te ko kisal ke mi yadi ko la ja humiliated by shen jek you know ko bi surrender by shen jek along ko gore jeno jin bi lar no wan aram ko support chonga yekel you know ripona chanling ne jen runte konde shiwe kata dana shangane kon je ka jere ti jen mi jin war mi akaf ay shanga je ka long ba ji torture ba turke video ne then ba video ne to ba ka kef alo in case mu dong chi wati ay then de ka release de when you na no ngumo jen ne dana cha lo ba humiliated but it does not matter chang kwa humiliated jira mo me cha kep gwanter la jannaga tide goro to be under that condition ki radi ndada go through a chang la humiliation terrible they suffer they labor they jela bin endure gwa dana che win mon chela daga ko cha jele na then obetaka mo betaka condition mi shoro chigene kono kontekel ke self kemi yadi chike easy people to tenika lora bang chimenen jena they are not just they are sitting relaxing e dong te mo gwamriten take a condition take a chere tung one to goal ka wira ko ken mi chaji lelo take emotional damage mi talk la we get therapy then baji which baji teach baji convince ka drop down the way jenyam jeno dan la latke banai ko ndi ara we ka Sudan ke jan tam ni ka tam dan ci ko te to muten war mi cha ka ke jang la ke ran kuma ke ram din mutelat la changa je longo gorge jeno jin no she be nyok again ba changa je ka nyok bo chang chi chala physical damage ba teme je ma ba lele akeni de kon straight jen keni de kon la ja then ngwa ba ngol ke ji run mi shaje lo ni shaje lel then ba we would ai ke we lar chin mutene na and then this thing will happen to you a lot of things te lat kana je ka jere te jen min len kon me mi bej mi chalet ka da mandan cha chenga jek che min shaling chere mot ka pas dang baro dial ka choka you know ke change ki choka cha ka mu ka kwante dug ko kon en kwada mo tiak de 3 kilogram en lo chenga nang che de nang ke chode ko jen take along and you get point about let take a delirium take high blood pressure mo go there medical there je go there we dwell wal de mo ka wal chapi ne na mo bene and you kon chama kon me tot chi kon me di you know ka jeno cha yen ka underground cell dwell mi cha yen tin rejimi ma chi kon condition chan jenen te right now ka to ko kene to te kana bulada ko te cha ngai ton te bi kan te bi ngajen ko ja ram din mi mo me la kwar ko kuma spelayo a talk the mission and jakalon they go no budget break they go no budget chenka tam chora lut no mende lar ni chana kula slide ko ngode traumatic dienten that condition te tenga pes dang barone ka she endure ka she root you know kana kon la lar kano tukun yal tekel jekel mi jira mi mom fighting for the right of people jana mone anyok siane no cha kwa ka dial cha kan everything cha ka confiscated of course amla lat ken min siane ne ka gad da man contain nyam cha ni ken cha kan men mobile ken to kwa logo ni ken wo ken gwas mi itikan ka tet ka kore da na to kana su ko jana se
ne chala o kap kor so jendan kuna lagay so na medala jeri podan de nyaa yekel ke kwi lokan cha look re wich kujuba balbin ka more information wasa dana chete information te bukon keling ni biatemal bye bye